more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće. Dobro jutro, dragi slušaoci. Ponovo je sa vama Rani glas Beograda. Danas je 4. maj 2000. godine. Slušate emisiju Da li se sećate? A naša današnja tema je pokušajte da pogodite sami. Neka vas ova pesma podsjeti. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevao sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još pitao raskriva i preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još 100 ofanziva, jer moramo čuvati mi. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer sumnjamo kontrol. Princ Pavle i jugoslovenska buržoazija nadaju se da će osloncem na Hitlera sačuvati vlast. 25. marta 1941. vlada Cvetković-Maček, stvorena kompromisom srpske i hrvatske buržoazije, pridružuje se u Beču Trojnom paktu i tako dovodi do krajnje logične konsekvence. Tito je ocenio situaciju realistično. Idemo u rat. Kralj, vlada i vrhovna komanda napustili su zemlju. Nemački okupator ucenio je njegovu glavu sa 100.000 maraka u zlatu. Mussolini raspisao je za njim poternicu. Poglavar rimske crkve Papa Pije XII ekskomunicirao ga je kao crnu ovcu i antihrista. Tito je jedini komandant koji u tom teškom času može da pošalje vesti ohrabrenja. Zaklinjem se svojom čašću i čašću radnog naroda Jugoslavije, da ću sve dužnosti predsjednika Republike izvršavati predano i verno, da ću se pridržavati Ustava i zakona i drugih odluka Narodne skupštine, da ću čuvati i braniti suverenitet i dostojanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije i da ću sve svoje snage zalagati za daljni napredak i procvat slobodne i ravnopravne socijalističke zajednice naših naroda. Dragi slušalci, tačno na današnji dan, pre 20 godina, umro je Josip Broz Tito. Umrl je tovariš Tito.
This is the CBS Evening News with Morton Dean. Good evening. Roosevelt, Stalin, Churchill, Chiang Kai-shek, de Gaulle, Tito, the great Allied leaders of World War II, all gone now. The last of them, President Tito of Yugoslavia, died today. Jugoslaviens president Josef Tito avled ikväll. Starb nach schwerer Krankheit und monatelangem Todeskampf heute Nachmittag im Alter von fast 88 Jahren. La notizia della morte di Tito circola da 3 ore in tutto il mondo. 40 years of Yugoslav history was over. Der jugoslawische Staats- und Parteichef schwerer Krankheit und monatelangem Todeskampf heute nach 3 Ore in tutto il mondo. Staats- und Parteichef Josef Broz Tito ist tot. Zagreb. Plavi se vlak zaustavlja. Revolucionarni slobodarski grad kao da se sav slio na prostor pred željezničkom stanicom. Tito prolazi, posljednji put. Meni je jedan put puklo, to nema, u meni je puklo ovako da ja ne idem na sahranu. I sad dođem ja kući i uzmem violinu i krenem. Ja sam htio da mu sviram njegovu pesmu, za svako dobro reći i ovo kad ne pišeš mila mate. Jer on je pričao kad se vrati iz Rusije nije našao majku živu. Kad sam se vratio iz zarobljeništva 20. godine, ja nisam našao majke. To mi je bio najteži udarac u mom životu. Pa prvo ja bih istakao da je zaista bio pre svega jedna harizmatična ličnost. Prvo potiče iz jedne veoma siromašne porodice, iz Kumrovca, Hrvatskog Zagorja. S obzirom na njihov veoma skroman, težak život, on je jedno vrijeme radio u Sisku kod jednog majstora, metalca. Međutim, već u mladim godinama voleo je nešto lepše da radi. Tako da je poznat da je uglavnom sanjao da bude ili konobar ili krojač. Vidite, ja sam morao raditi od svoje 6. godine pa do danas. Ja sam prošao kroz sve faze jednog čovjeka koji je prošao kroz sve teškoće i 2 rata. U prvom sam bio vojnik, podoficir, a u drugom sam ja komandor. Ja sam bio 6 godina u zarobljeništvu, a prije sam bio u svijetu kao radnik, metalac, nisam bio kod kuće. Tito je sticao svoje obrazovanje kroz zaista tešku životnu borbu, pre svega egzistenciju za sopstveni opstanak i već u tim godinama za aktivnost na političkom polju, što mu je dosta pomoglo i u njegovoj kasnijoj političkoj aktivnosti, jer je trbuhom za kruhom putovao kako u Austriju, tako i u Čehoslovačku. Kad su ga pitali novinari šta bi bio da je nekim slučajem ostao gastarbajter, kao šta bi bio bi biznismen. I uvijek imao neke sklonosti da bude više nego ono što jest. U ono vrijeme ste morali znati da imate i Boga i one pored njega, evo to su bili svi ovi rukovodioci. A hoću da vam kažem da smo tako prihvatali i Tita, svi mi koji smo bili pored njega i da smo radili za njega sve što smo mogli. Kod Tita sam došao sa velikim strahom. Sad me uvijek pitaju kako te primio, šta je uradio, ovo ono. Nije on primao nas. Ja sam spadao u grupu radnih ljudi, kako sam ja sebe zvao. Ja sam inače po struci bio hemičar. Svrha je bila da se zaštiti zdravlje
Tita, stranih državnika i niza rukovodilaca drugih. Znači, postojala je laboratorija za hemiju i toksikologiju, bakteriologiju i postojalo je biološko odeljenje za pokusne životinje. Znači, nijedna namirnica koja bi došla tamo nije mogla otići da se detaljno ne pregleda. Naravno, i posle svih tih analiza još smo uvek i na nama radili tu bioprobu. Imali smo tih paketa poklona od tih ustaških službi iz Australije. Međutim, tu čim je nešto bilo jako komplikovano, onda se nisu radile dalje analize, nego ako mislimo da se radi o nekom namjernom aktu sabotaže i drugog, uništavano kompletno sve to, a davati predsjedniku izvještaj da je došlo odatle i odatle. Međutim, problem je vreme. Ako nemate dosta vremena, onda radite takozvane brze analize s kojima samo vidite da li je prisutan otrov ili ne. Ima dosta takvih situacija. Ima situacija recimo na putovanjima u inostranstvu gdje pored njihove kontrole, njihovi običaji, njihova higijena, njihovi uslovi života su sasvim drugi. Recimo vi kad ste u Egiptu, Iraku, tamo se ne pere ni jedna salata, ni jedna namirnica. Donesu sa njive, otrese onaj pesak i to odmah ide na pripremu, evo tako se poslije služi. Ali imali smo posljedice u jednom Egiptu, u Ceylonu, ne namjerno, nego slučajno. Njima nije ništa bilo, jer oni su navikli na tu floru, na sve to, a mi nismo. Predsjednik je bio vrlo elegantan čovjek. Tu eleganciju je imao urođen. Pre nego sutrašnji dan dođe, ja uveč u 7 sati dobijem od ličnog sekretara aktivnosti Titove za sutra dan. Ja postavim odelo, on sutra ujutru kad ustane to obuče. Ako se radi da je posjeta, bude doček, pa onda razgovori, onda drugo odelo za razgovore, pa za ručak treće odelo, popodne razgovori budu u 5 sati, to je već 4. odelo i za večeru 5 odela u toku dana. Tu nisu bila obična odela, tu su bila fantastična odela od najboljih štofova svjetskih proizvođača. Takvo odelo bi se davalo kada se prima predsjednik neke države. Dok kada su dolazili kraljevi, carevi, onda je predsjednik oblačio uniformu. Uniforme je najviše volio, on bi uzeo uniformu još ujutru. Ja sam znao reći mu, druže predsjedniče, pa program počinje u 11 sati. Ne smeta mi, kaže, dobro je i sad će obuti. I kad bude 11 sati ja donesem drugu uniformu, jer ona više uniforma stvarno nije za svečani čin. Da bi se pojavio već izgužvana, sedi sa svojim prijateljima, saborcima, popije kavu, čaj pre nego što počne svečanost. Nikad mu nije teško bilo uniformu da posluži. Nikada. U Beogradu kad god je bila posjeta, u toku dana ja prepodne moram završiti za njih sve što će trebati u toku dana i za popodne i onda idem u dvor i budem na raspolaganju glavnog gostu za njihove potrebe. Tako da sam maltene za sve državnike sveta, i kraljici Elizabeti sam radio i svi koji su dolazili u dvore. Tada su bile jako česte posjete, znali su godišnje da budu po 12 do 14 posjeta šefova država.